Uburusiya bushobora gukoresha ibitwaro by'ubumara kirimbuzi muri Ukraine. Ibitangazamakuru byo mu Burusiya byemeza yuko ibyago byo kuba Uburusiya bwakoresha izi ntwaro kuri Ukraine ngo biri kuri zero. Gusa ngo ibikorwa by'ubwirasi n'ubushotoranyi bya Otan bishobora kongera akaga k'ikoreshwa ry'ibi bitwaro kirimbuzi i Burayi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze igihe kinini cyane mu bihe zita DEFCON. Ni igihe ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziba zambariye urugamba ziteguye kurwana. Intambara ya gatatu y'isi iri kurota. Ibihugu byo muri Otan i Burayi nabyo bifite ibitwaro byinshi kirimbuzi. Nk'Ubwongereza bufite ibitwaro kirimbuzi ku mato hagendera munsi y'inyanja. Buri wese se ashobora gukora kuri izi ntwaro ze? Byaba ari rimbuka ry'Uburayi neza. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze kuri Gentil Gedeon Official. Tugiye kugaruka kuri bimwe mu byatuma ibitwaro kirimbuzi bikoreshwa kugera uyu munsi. Iduka rya HJ Digital Samsung Galaxy rigufitiye ibikoresho bya originale bikorwa n'uruganda rwa Samsung n'ibikorwa na Apple ku biciro byiza. Bafite telefone za iPhone, mudasobwa za MacBook na Samsung za originale. Niho wasanga televiziyo nziza z'amashusho meza ya HD. Urahasanga frigo nziza z'ubwoko bwose, imashini zimesa, kamera z'ubwoko bwose. Dukorera mu mujyi rwagati mu nyubako ya KCT iruhande rwa Samsung 250. Duhamagare kuri 0787 36 86 94. Umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA ni Bwana William Burns aherutse gutangaza amakuru asubiza ibibazo by'abanyamakuru bamubajije ku nkeke zikomeje guterwa no kuba Uburusiya bushobora gukoresha intwaro z'ubumara kirimbuzi mu bitero bidasanzwe bya gisirikare byagabwe kuri Ukraine mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Uyu mugabo yaragize ati: urebye ukwiheba kwa Perezida Vladimir Putin n'ubuyobozi bw'Uburusiya bwose, ukongera ukareba uburyo bazibiwe cyane mu bya gisirikare muri Ukraine kugera n'ubu, nta numwe muri twebwe wareka kugira inkeke zitejwe n'ikoreshwa ry'intwaro z'ubumara kirimbuzi. Amagambo ya Bwana William Burns yakomotse ku makuru akomeje gukwirakwizwa na Ukraine. Ni Ukraine yakwirakwiza nyine, agakwirakwizwa kandi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibitangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi, yuko Uburusiya bwahuriye n'ibibazo bikomeye cyane muri Ukraine, bugakubitika cyane kugera busubiye inyuma, kandi ko bumaze kwiheba cyane bukaba buri gushaka uburyo bwakwikura neza neza muri ibi bibazo bya gisirikare ngo byabushegeshe. Uburusiya ntabwo bwemeranye n'ibi bitangazamakuru by'uburengerazuba bw'isi, ahubwo bwo bwemeza yuko ibitero bidasanzwe bya gisirikare SMO cyangwa Special Military Operation muri Ukraine ngo biri kugenda neza cyane nk'uko ahubwo byanapanzwe. Ngo ubu ngubu byamaze kwinjira mu cyiciro cyabyo cya kabiri, aho intego noneho ari ugusenya burundu ingabo za Ukraine ziri mu gice cya Donbass no mu nkengero. Bwana William Burns nawe ubwe warenewe gutanga ibihamya byemeza neza ibyo avuga ku nkeke ziterwa no kuba Uburusiya bwakoresha intwaro kirimbuzi z'ubumara muri Ukraine. Abivugaho yaragize ati: nubwo twamaze kumva amagambo atyaye aturuka Kremlin yuko ibisasu kirimbuzi byategurwa bikaba biryamiye amajanja, kugera ubu ngubu nta bimenyetso byinshi bifatika turabona byerekana uburyo abasirikare n'intwaro byaba biri gushyirwa mu mwanya wabyo ngo bibe byateza izo nkeke. Ati gusa ibyo ni ibintu dukomeje gucungacungira hafi kubera yuko ni inshingano zacu nka CIA. Izo mpungenge zikabije za Bwana William Burns yitwa yuko zidafite ishingiro zongewemo umunyu ku rwego mpuzamahanga na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ubwo yasubizaga ikibazo cyabajwe n'umunyamakuru wa CNN ku bijyanye no kuba Uburusiya bwakoresha intwaro z'ubumara kirimbuzi. Zelensky asubiza umunyamakuru yaragize ati: ntabwo dukwiye gutegereza igihe Uburusiya buzaba bwafashe icyemezo cyo gukoresha izi ntwaro kirimbuzi, ahubwo tugomba kubyitegura. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya ni Bwana Sergei Lavrov yamaganye isesengura rya Zelensky ku magambo ya William Burns, umuyobozi wa CIA.
mu kiganiro aherutse kugirana n'umunyamakuru mu ruzinduko yagiriraga mu Buhinde. Lavrov yaragize ati Zelensky aravuga cyane, sinshobora kugira icyo mvuga ku bintu runaka, umuntu nkawe aba yapfuye kuvuga gusa no gutangaza byo gupfa gutangaza. Lavrov yavuze yuko mu nama yo mu kwezi kwa gatandatu muri 2021 yahuje perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden hamwe na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, ibihugu byombi byongeye gushimangira imyumvire yo mu gihe cy'intambara y'ubutita, aho bavugaga yuko haramutse habayeho intambara y'ibisasu kirimbuzi nta n'umwe wabasha gutsinda. Ibyo abo bategetsi babiri bakomeye bavuze mu kwezi kwa mbere uyu mwaka byanemejwe n'ibihugu bitanu binyamuryango bihoraho mu muryango w'abibumbye, ni ukuvuga Ubushinwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubwami bw'Ubwongereza hamwe n'Ubufaransa. Sergei Lavrov yashimangiye yuko ayo magambo yavuzwe n'abayobozi bakuru kugeza n'uyu munsi akomeje gukurikizwa, kandi yuko Uburusiya buzakoresha intwaro zisanzwe zemewe gusa muri Ukraine. Amagambo yavuzwe na Bwana William Burns hamwe na Volodymyr Zelensky yatumye ibitangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi byishima cyane, kubera yuko byari bibonye imitwe y'inkuru ikurura abantu benshi. Ibitangazamakuru byo mu Burusiya bivuga yuko ibyo bitangazamakuru by'uburengerazuba bw'isi biba bishishikajwe cyane no kwandika inkuru zikurura abantu benshi, aho gushishikazwa cyane no kumenya ishingiro ry'amakuru nyakuri arebana n'ikoreshwa ry'intwaro kirimbuzi z'Uburusiya. Ibyo ngibyo ariko ngo byagizwe intwaro ikomeye cyane, ndetse biba amwe mu mayeri y'urugamba, aho ibitangazamakuru bitandukanye byahawe akazi ko kugaragaza Uburusiya mu isura y'ikimenyetso kibangamiye amahoro mu isi. Uburusiya by'umwihariko binyuze ku mutegetsi wabwo Vladimir Putin bwaciye impaka bushyira ukuri ahagaragara ku migambi yo gukumira ikoreshwa ry'intwaro z'ubumara kirimbuzi. RT News itangaza yuko mu by'ukuri Vladimir Putin ubwo yatangazaga ibitero muri Ukraine yongeye kwibutsa yuko Uburusiya bufite ibitwaro kirimbuzi bihambaye cyane, ngo hari mu rwego rwo kuburira Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Otan hamwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wose ngo ntihazagire umuntu n'umwe wivanga mu ntambara iri muri Ukraine mu buryo butaziguye. Yaragize ati umuntu wese uzagerageza kwitambika cyangwa se akarenga kuri ibyo ngibyo akagerageza guhungabanya igihugu cyacu, abaturage bacu, uwo nguwo akwiye kumenya yuko Uburusiya buzasubizanya umujinya mwinshi, kandi yuko azahura n'ingaruka zihambaye atigeze abona mu mateka ye. Ntabwo byagarukiye aho ngaho, ahubwo ayo magambo ya Vladimir Putin yakurikije andi akakaye cyane abwira ibihugu byagaragaje yuko bitakiri inshuti n'Uburusiya, nk'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi, ku bihano byari biri gufatira Uburusiya kubera ibi bitero byabwo kuri Ukraine. Mu nama yagiranye n'abayobozi bakomeye cyane mu Burusiya, Putin yaragize ati ibihugu by'uburengerazuba bw'isi ntabwo biri gufata ingamba zo gukuraho ubushuti natwe babinyujije mu nguni z'ubukungu gusa, ahubwo bamwe mu bategetsi bakomeye cyane mu muryango wa Otan bakomeje kwendereza igihugu cyacu. Ako kanya Putin yahise ategeka minisitiri w'ingabo General Sergei Shoigu hamwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'Uburusiya General Valery Gerasimov yuko bashyira mu myanya ikwiye ibitwaro by'ubumara kirimbuzi by'Uburusiya bikitegura urugamba mu buryo budasanzwe. Mu gihe zimwe mu nzobere zirwanya Uburusiya zo mu burengerazuba bw'isi zahise zibifata nko kuba Putin yatanze amabwiriza yo kurekura izo ntwaro no kuba zakoreshwa, Uburusiya bwo buvuga yuko ibyo bintu bihabanye cyane n'ukuri. Kremlin yavuze yuko ibyo byavuye mu magambo y'abategetsi b'uburengerazuba yari yuzuyemo ubushotoranyi. Ayo ngayo harimo nk'amagambo yavuzwe na Liz Truss, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza, wavuze yuko hashobora kubaho kurwana na Otan. Abandi bo mu burengerazuba bw'isi bo bavuze yuko kuburira kwa Vladimir Putin kwaje kubera yuko muri Ukraine ibintu byarimo kugenda uko atabiteganyije, ngo ko ashobora kuba yarakerenceje ukwihagararaho yateganyaga ku rugamba rwo muri Ukraine, kandi yuko yasuzuguye uburyo uburengerazuba bw'isi bakwishyira hamwe mu gufata ibihano bamusubiza.
Ibyo rero ngo bikaba byamugeza ku gukoresha izindi nzira no kuvuga ibintu bikomeye. Abandi bati Putin yashaka kugaragaza yuko atari we washotoranye, ahubwo ari we wari wugarijwe ukeneye kwirengera. Bakomeje gusesengura bavuga yuko indi mboni aya magambo ya Putin yafatwamo ari uko afite impungenge kubera imigambi yo koherereza Ukraine intwaro, akaba ashaka kuburira uburengerazuba bw'isi ngo badakomeza ibyo bikorwa. Gusa ngo ubutumwa bwe muri rusange bwasaga n'uburira Otan yuko ninjira mu ntambara ibintu bizaba bibi kurushaho. Uburusiya bwavuze yuko ibyo Putin yavuze ngo byari n'uburyo bwo gutegura inite zose za gisirikare ku buryo zakoresha. Gusa ngo ibitero byo byagombaga gukomeza nk'uko byateguwe, bigahinduka mu gihe ubushotoranyi bwa Otan bwaba bukomeje. Ubwo bushotoranyi burimo no gukomeza koherereza Ukraine intwaro. Ubushobozi bw'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi mu gukabiriza amakuru ayo ari yo yose yerekeye intwaro z'ubumara kirimbuzi z'Uburusiya muri iyi minsi bituma abantu benshi badasobanukirwa neza nuko Uburusiya buhagaze n'icyo bushaka nyirizina, ngo banasobanukirwe neza ikintu cyatuma Uburusiya bwiyemeza gukoresha intwaro z'ubumara muri iyi ntambara. Mu gihe abantu bajijinganya cyane ku nkeke zo kuba Uburusiya bwakoresha intwaro kirimbuzi zabwo, ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa gatatu muri 2022, ku nshuro ya mbere mu myaka 30 ishize, Uburusiya bwashyize hanze inyandiko igaragaza amahame remezo ya politike ya leta ku bijyanye no gukuraho inkeke zishobora gukomoka ku ikoresha ry'intwaro z'ubumara kirimbuzi. Ni amahame yasinywe mu kwezi kwa gatatu kwa 2020. Hagaragaramo neza igihe Uburusiya bwarwana bukoresheje intwaro kirimbuzi. Aya mahame remezo y'Uburusiya asobanura neza yuko intwaro za kirimbuzi zifatwa nk'intwaro zakoreshwa mu bihe bidasanzwe Uburusiya bwabona yuko bugiye kurimburwa burundu. Ingabo z'Uburusiya zikoresha ibitwaro kirimbuzi zifite amabwiriza yo kwihimura bikomeye mu gihe ibitero kirimbuzi byaba bigabwe ku Burusiya. Uburusiya bwemeje yuko igihugu cyakwibeshya gatoya kikagerageza bene nk'ibyo cyahita gisigwa ku ikarita y'isi. Nta nubwo ari byo gusa ariko Uburusiya bwemeje yuko bwakoresha uburyo bwo kwihimura n'intwaro kirimbuzi mu gihe cyose bwaba bubonye cyangwa se bufite amakuru yizewe yuko hari misile runaka yikoreye umutwe w'igisasu cy'ubumara kirimbuzi cyoherejwe kuri territoire z'Uburusiya cyangwa se ku nshuti zabwo. Uburusiya kandi nabwo ngo aho bwahita bukoresha izi ntwaro kirimbuzi n'umujinya mwinshi. Iyi nyandiko kandi igaragaza ibihe bikomeye cyane bibiri Uburusiya bwakwihimura bugakoreshamo izi ntwaro kirimbuzi z'ubumara nubwo zitaba zakoreshejwe n'ahandi. Icya mbere ngo ni igitero cy'umwanzi cyakwibasira hari ibikorwa by'Uburusiya ku buryo byakwangiza ahatunganyirizwa ingufu kirimbuzi z'Uburusiya. Aha kabiri ngo ni igihe Uburusiya bwaba bwashotowe bikomeye cyane hakoreshejwe intwaro zemewe gukoreshwa ku rwego mpuzamahanga ariko zigakoreshwa ku Burusiya mu gihe buri mu kaga gakomeye cyane. Ibi ngibi bivuze yuko Uburusiya igihe bwagabwaho ibitero bukabona bugiye kuneshwa bwahita bwitabaza ingufu kirimbuzi zabwo ubundi bukaribata igihugu cyabwendereje. Icyo gihe byitwa yuko igihugu kiba kiri mu kaga ko kubaho cyangwa se ko kurimbuka burundu. Ngaho kugira ngo rero Uburusiya burimbuke bwaba bwiteguye yuko bwatera ibisasu kirimbuzi ku wabo wabuteye. Nk'uko Sergei Lavrov yabitangarije ibitangazamakuru byo mu Buhinde mu minsi ishize, ngo nta bihe bidasanzwe byari byagerwaho muri iyi ntambara yo muri Ukraine byatuma Uburusiya bwiyemeza gukoresha ingufu kirimbuzi z'ubumara nk'uko biri mu mahame remezo y'Uburusiya mu ikoreshwa ry'izi ntwaro kirimbuzi. Gusa nanone ibyo ntibisobanuye ko nta byago by'ikoreshwa ry'intwaro kirimbuzi biri mu Burayi. Ahambere ngo ibihugu bya Sweden na Finland bikomeje gushaka uburyo bwo kwinjira muri Otan. Mu gihe umuryango wa Otan waba wagutse kugera muri Sweden na Finland, ibihugu bituranye neza n'Uburusiya, birashoboka cyane yuko Uburusiya bwahita bwiyemeza kujya mu ntambara yeruye bukaba bwanakoresha ubushobozi bwabwo bwose uko bwakabaye, ubwo harimo no gukoresha izi ntwaro kirimbuzi. Bwana Dmitry Medvedev wabaye perezida w'Uburusiya akaba na minisitiri w'intebe w'iki gihugu gihe kirekire, ubu ngubu akaba ari umwe mu bajyanama bakomeye cyane ba Perezida Putin mu bijyanye n'umutekano w'igihugu.
yemeza ko Suède cyangwa se Finlande biramutse byinjiye muri Otan bitaba bigifite igaruriro ko mu gice cya Baltique hakoreshwa intwaro kirimbuzi. Medvedev yemeza yuko Uburusiya nta gahunda bufite yo kurwana intambara kirimbuzi, ngo ariko igihe Uburusiya bwabo bubihatirijwe buriteguye cyane kandi buzarwana umuhenerezo buri batumwanzi. Ingingo ijyanye na Suède na Finlande yaje nyuma yuko ngo hari imigambi yo kuba Otan yakwinjiza ibyo bihugu byombi mu muryango, ubundi bigashyirwamo ibitwaro bihambaye hafi y'umupaka w'Uburusiya. Hari umugambi uhari wo gushyira muri ibyo bihugu indege z'indwanyi karabutaka za F-35A zishobora guheka ibitwaro kirimbuzi zikaminaga hakurya. Ibyo ngibyo byemejwe na Jessica Cox, umuyobozi w'ishami rishinzwe ikoreshwa ry'intwaro kirimbuzi muri Otan. Yavuze yuko bitarenze ikinyacumi turimo ibihugu byose bizajya muri Otan bizaba bifite indege karabutaka za F-35 zikoranye ikoranabuhanga rihambaye mu ikoreshwa ry'intwaro kirimbuzi. Mu kwezi kwa 10 muri 2021 nibwo indege za F-35A zemejwe yuko zifite ubushobozi bwo kurwana intambara kirimbuzi. Byemejwe nyuma yuko izo ndege zari zabashije kwikorera igisasu cy'ubumara kirimbuzi cya B61. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ibisasu kirimbuzi by'ubwo bwoko bwa B61 bigera ku 150 biri mu bubiko hirya no hino ku isi. Ni intwaro zigenewe yuko zakoreshwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byinshi by'inshuti zayo muri Otan bidafite intwaro kirimbuzi. Jessica Cox aherutse kuvuga yuko ibihugu binyamuryango bya Otan birimo Pologne, Denmark, Norvège ibyo ngibyo ngo bishobora guhamagarirwa gushyikira misiyo zihuriweho z'ibisasu kirimbuzi bya Otan mu gihe kiri imbere. Ibyo bihugu byose byahawe izi ndege za F-35. Finlande iherutse gutangaza yuko ishaka kugura indege z'indwanyi 60 zihambaye cyane za F-35A. Ibyo ngibyo byafatwa nk'igikorwa kidasanzwe cya Otan cyo kugeramira umutekano w'Uburusiya. Mwibuke yuko Finlande imaze iminsi ishaka kwinjira muri Otan kandi gahana imbibe n'Uburusiya. Byongeye kandi ikoreshwa ry'imbaraga z'ubumara mu kirere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se nanone zikoreshejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Otan ku ndege za F-35A mu kizwe politiki yo kongera imbaraga zo mu kirere muri Baltique, ubwo ni ibihugu bya Estonia, Latvia na Lithuania. Uburusiya ubibona nko guteza akaga gakomeye umutekano w'Uburusiya. Amahame ahari nuko kubona indege za F-35A mu kirere hafi y'Uburusiya bishobora guteza intambara y'intwaro kirimbuzi z'ubumara. Amagambo akomeje gusubirwamo cyane na yuko Uburusiya bushobora kuba nta gahunda yo gukoresha intwaro z'ubumara kirimbuzi muri Ukraine ihari. Ariko nanone ibikorwa bibi cyane by'ubushotoranyi bwa Otan bishobora gutuma intwaro kirimbuzi z'ubumara zikoreshwa mu Burayi. Uburusiya ngo bukaba bwabitekerezaho bukazegura. Ikindi kandi nubwo ibyavuzwe na Putin mu ntangiriro z'ibitero by'Uburusiya muri Ukraine byaba rukurira gusa hatarimo ubushake nyabwo bwo gukoresha izi ntwaro kirimbuzi, buri gihe hahora ubwoba ko uruhande rumwe rwibeshye ku rundi ruhande rutekereza yuko ibintu bishobora kugera kure. Ubwoba bw'intambara y'intwaro kirimbuzi bwariyongereye cyane ndetse n'ubwo buracyazamuka, ariko ibyago yuko yabaho byo biracyari hasi cyane ugereranyije. Ibyo ngibyo biri kwitwa intambara ya gatatu y'isi. Reka tunabashimire cyane yuko mudahwema gukurikira ibiganiro bya Gentil Gedeon Official. Ibihe byiza mwese.